irra jirtu dhaggeeffattoota keenya oduun teenya irraan isiniif dabarsu akkanatti gurra isin buufna. Oduu gaddaa takka wanni nu gaheetu jira. Oduun teenya maal akka taate gurra keessan isin dhageessifna. Hangafootiin teenya oduudha akkana jetti. Nama du'eetu gala jechuudhaan biyya Guraagee keessatti ummanni walitti ba'u ja'anii dachii cufa guutaniiti jiran. Laata dhiiroo namni du'e akkamitti gala jechuudhaan poolis xaabiyaanis akkuma jirutti hirjaanii biitti maal taate namni du'e akkamitti gala jechuudhaan mana warra micaa du'ee galee kanatti dura guutaniiti jiran. Oduun teenya ta'ammaan tan isinii dabara jirtu kana bifa babal'inaatiin keessa gabbuunee qorannee wanni isinii dhiyeessuunillee ni jirti. Tanarratti dhiiroo ulamaa'onni keenya kan amma jiranii fi kan duraan jiranillee namni du'ee galee haafizul quraanii fi laanga ulamaa'itti illee hin agarre. Itoophiyaa keessatti ajandaa oduu ta'eeti jira. Namoonni bifa kanaan akkamitti akka laalan ulamaa'onni yoo nuuf deebisan malee poolisni wanni inni maree nuuf himu hin jiru. Tanarratti ummanni Itoophiyaa beekuudha qaba. Abbootii amantii kiristaanaatis ta'e muslimaatis ta'e wantana wal mari'atanii furmaata yotti kannan malee amma namni du'ee inni gala jechuudhaan gana namni Itoophiyaadhaa tana ajandaa godhateeti jira. Bifa kanaan amantii irrattis waan hin arkiniif hawaasni ummata keenyaa wantanarraa akka of qusatu kabajaadhaan isin beeksisa. እና ታዩታላችሁ ምናልባት እኛ ደግሞ ውስጣችን የጠረጠረው ነገር አለ ምናልባት ይሄ ልጅ የሌላ ሰው ልጅ ተመሳሳይ ከሆነ የወላጆቹን ለማናገር ሞክረን ነበር ልጁ አያወራም ወላጆች ካሉት ይሄ ልጅ የኛ ነው ባይ ከመጣ ብለን ያው በዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪዲዮ ቀርጸናል ልጁን ያው ይሄ ልጅ ነው በደንብ ይዩት ላውራው ሞክሬ ነበር ግን አይናገርም ልጁ በጭራሽ አያወራም አይሰማምም ዱዳ ነገር ነው መሰለኝ እና ትንሽ እንትን ብዬ እንድታዩት አድርጌያለሁኝ እና ምናልባት እኛ ነው ሚል ካለ ምምጣ ምናልባት እኛ ከመቃብር ወጥቷል ሚለውን ነገር ማመን አልቻልንምና የራሱ የኛ ነው ሚል ካለ ይምጣና ይሄ ልጅ መረጃውን አድራሻ እንሰጣለን ደቡብ ክልል ላይ ነው ወደ ስልጤ ዞን ብላዋንጃ የሚባል ቀበሌ ላይ ነው ይሄ አባት ነው አባት የራሴ ልጅ ነው አለን እና ሞቶ ነበር በስነ ስርዓቱ አሳክሜ ታሞ ምናምን አጥቤ ከፍኜ ነው ቀበርኩት ራሱ ነው ልጁ አለ እና እናቱንም እናቴ ብሎ ሄዶ እናትየውን ይዞ ከናትየው ጋር እናቴ ብሎ አቅፎ እንዳያዛት አባቴ ብሎ እሱም ጋር እንደተጠቀለለ እሱም ደግሞ በደንብ እንደሚያቀው እና ግንባሩ ላይ እንደተመለከታችሁት የሆነ ምልክት ነበርና ያ ምልክት በፊትም በትንሹ ነበር ትንሽ ይሄ ምልክቱ ሰፍቷል ነው የሚለው እና ልጁ ቁመትስ አልጨመረም ወይ ምናምን ብለን ስንል እድሜውም 14 አመት ነው ያኔ ያሉ አሁንም ከዛ እድሜ የሚበልጥ አይመስልም ትንሽ ስጋ ነው የጨመረው ትንሽ ወፈር ብሏል እንጂ ራሱ ነው ብሎ አባትየው በደንብ በዝርዝር አስረዱን እና ይሄ ልጅ እኛ መቀበል አልቻልንም ልናምን አልቻልንም ምናልባት ይሄ ልጅ የኔ ነው ባይ ካለ ለኔ መረጃ ይስጠኝ ይሄ ልጅ ያለበት ወስጄ አደርሳችኋለሁ